Proces dijaloga Beograda i Prištine, vrlo dobro znate, krenuo je kao prvi taj okvirni sporazum o principima normalizacije odnosa, takozvani Briselski sporazum, gde smo mi imali neke obaveze kao strana i gde je Priština imala samo jednu obavezu, to je zajednica srpskih opština. Nakon 5 godina već smo pričali o tome, znamo da ništa nije urađeno, niti se pokazuje volja da se uradi, naprotiv, drugim unilateralnim potezima se podriva i onako i loša atmosfera i nepoverenje, podriva se dijalog. Znate, nakon tog sporazuma, prvobitno je bilo zamišljeno da kad se ispuni taj briselski sporazum, se uđe u takozvani Brisel 2, a u tom Briselu 2 je trebalo da se rešavaju pitanja imovine, pitanje zaštite kulturnih i verskih spomenika na Kosovu i Metohiji i pitanje nestalih, prognanih, kidnapovanih, sve ono što jesu teme sa kojima nismo ušli u rešavanje tih, ja bih rekla, takođe za ljude najvažnijih tema.